Kembali jumpa di bro, saya akan video komentar ngan mara kajing tip EP ba kandon kajing mare apo East dan West Kasil District. Kene kajing mare marton kadai tang namta kibasa Shapoka East dan West Kasil District. Te kajing mare kan long hawa arpunyo 3 April arjar ar bala pelong dekat DC office jong East dan West Kasil District. Kajing jengai kalong 10 kilometer start and finish DC office Mairang. Kinyo cash price bar certificate kebaningkong nyo prajar baar nyo sanajar balai nyo lai hajar bat kentei bat sendrang buat de kategori the registration entry sa kontak gini nomor beladap ail pahang ni sampai itu ngalak bohong tu kontak nomor last date of receiving entry kandai ar 3 April arjar ar te kibadai tang kibadai napoka Eastern West Kasil District la punishment ta kani kuma kata uga video ngalawa kalawan mention maka datang jong ki West Kasil District tang ki badai hapoka West District ila punishment ta ki banabar jong district ki mla punishment ta tang kini ki jom tip please